هناك برادر سر قناة من يوتيوب هناك كومنت كنت شروبا نفس عندن ولو حسيب دكن كو از ريكلام مع هودا بار دكم براي هجا خشكا هجا بزمان عربي وبزمان كردي جي رخنا لحزب الله ولهودا بار كريه ازنا لقل اسلام سياسي مز رخنا لأكابي دكم از رخنا الاخوان المسلمين دكم ازرام بس هودا بار بدم نكو جبركو اج PKK عاجزم ji siyasetê PKK عاجزم ez rabim biçim pesnê AKP bikim tiştî ku tune ye ne mantiqê min e û ne bikiriye û ne ez dikim lê ez bêbextiya li AKP jî nakim ez bêbextiya li AKP ez nakim tiştekî AKP baş e ez ê bêjim baş ev ez bêbextiya li PKK jî nakim tiştekî PKK hebe baş ez ê bêjim baş lê hemû tiştê ku ez rexne li PKK dikim ez bi belge bere yek werî bêje ev belge ne rast ev enformasyon ne rast bersiva me bidin bi belge û ne tu ajanekî yî û tu paraşkî distînî van gotin gotinê pîrekê ser tenûra ne lazim dibêjin tu îslama siyasî û hûdapar û çi qoyse nizanim ji Kurda kuştî wercin birayê xwe werrihîme wer hûdapar çi qoyse ji Kurda kuştiye çi qoyse bi seda ji me hezar baş e hezar kes Hizbullah yani jî hûdapar ku berdewamiya Hizbullah em wilo bihesibin hezar ji me hezar ji te ebû 10,000 hezar jî ji Medenî Ferhû ebû 3,000 hezar jî ji kî em kî bînin yani kî hezar jî ji medya PKK ebû 4,000 4,000 kes Hizbullah û hûdapar ji Kurda kuştine baş e baş em werin serokê Newewî çi dibêje ez ê tim axaftina serokê Newewî ez ê bînim ber pozê we axaftina Birêz Abdullah Öcalan Birêz Abdullah Öcalan dibêje heya 2008 14,000 kes di nava PKK de hatine tasfiye kirin dixil sûcê Selîm Çûrûkaya dixil sûcê Seîd Çûrûkaya û nizanim çi Giladyo Miladyo derew merewê apo xem nake heya 2014 ne ez dibêjim serok apo dibêjin ji 2008 heta 2024 çi qeyse hûn dixwazin ez nabêjim yani hûn ji marekî ji cem xwe gelî biraderên hêja ê apo çî distê xwe deynin ser bextê xwe ser wijdanê xwe ji 2008 heya niha di nava PKK de çi qeyse tasfiye çêbûye hûn çi qeyse hûn hejmarekî wilo ji xwe re deynin hejmarekî ji xwe re deynin bêjin yani ez nabêjim yani hûn pirkêm hûn bêjin hûn ê bêjin 6,000 kes bûn di ser hevdû di gulover bû 20,000 kes di nava PKK de hatine tasfiye kirin 14 serok apo dibêje û 6 ne 6 5 ne 5 4 ne 4 sê jî û 14 ji ebû 17 me got hûdapar çi qeyse 4,000 û 17,000 eger em kînê li hemberî hûdapar û Hizbullah bikişînin ji ber 3,000 kes Kurd hatine kuştin 4,000 kes Kurd hatine kuştin bi destê hûdapar û ew ne qeseyê em wilo zêde me wilo got ha eger em vê
درباري في بويرا هاني ام كيني لهمبري هودا بار بكشينن باشه gerek ام چند قاتی وی کینه لهمبری PKK بکشینن PKK کو کادروی خود تصفیه کری برد کرده برد کسین PKK ایج کوک ای دقده ای آلا رزگاری ای پیشنگ ای تکوشین ای پدکه ینکه وانا دینن آلی کی ایشه وجوانا تنه وانا بی حساب ای دناوا PKK ده تنی ای دناوا PKK ده اگر هودا پار بختي و وجداني و اخلاق و مجیه و اگر هودا پار 3000 یا 4000 کشته به و PKK 17000 کس کشته به 14000 دفجه بردن 14000 تاني 11080 تاني وكيدن ام جبير بك نلازم جماري 11080 تصفيه عندنا PKK وحياه برده نلازم 11080 تاني 3000 4000 لکر و 14000 کس کر باشه اگر ام بکینه و ذکرشی و دخسی و دشمناتی نزیکی هودا پار ببن گرک ام بچ چعبی نزیکی PKK ببن چند قاتی دجاتی الهمبری هودا پار گرک ام نزیکی PKK ببن که باشه هودا پار ده ناف خود از نزانم ای کد ناف هودا پار دبون درج هودا پار بردانه ای ناف حزب الله درج حزب الله بردانه که بچ خویس ناف خود تصفیه کرنه از نزانم بدها بصدا هفدو کشته بن نزانم دو بکش هفدو کشته بن لیو بقاسی کو PKK ج ناف خود ای کد ناف خود کشتی و بقاسی وامه از باور نکن باشه ای کد تی حساب جمت خوازه تدبیجه او تو رکلاما هودا پار دگی اره هودا پار و حزب الله زانم دستی دولت ترک دا آواکرنا وی رخصنا هانه ده هبو یعنی بس دستی دولت ترک دا آواکرنا PKK شی ده بو اپو چیه جا تویش بیر کر تتیکلیه اپو میتش بیر کر تتیکلیه کسیره یلدرم و پیرود و نتنه ولو اف فيلم كرتوني يكو مري ودا كل يعني وني ببينن يعني وبدي تيجي يعني آپو ولو درد كبه همو كستين كشتن وتاني آپو ساغ دمينه حتى انا آپو ساغ خير شي مثلا بسيكا حفترح اف چاوا چي بو يعني دولتها ترك نت كاري بو بقيجا آپو الشامي معقول منطق يعني مجي وعاقل ومنطق للبنان دي شو ده هاد قام ميتي تركا نتكاري ميتي تركا روشنامه وانا دشان جنبي ميتي تركا ناوی بی چیه و ایشچی پارتیسی او ارگانا کنجی من ناوی بیش بیر کرد سه کره ناوی چی بو گله ده آپو گله ده دوی یا سرتن بحثا ناوی دکن بیجاره من ناویش بیر کرد 2009 خودیه وی کوبارا من ناویش بیر کرد باشه مید وان کسی هانه دشان جمعی یالچین küçük دشان جمعی مقنن کاری میتوی بکشه با چوا چه بو قوش خود جاری ولش خود نپرسن خود پرسن بچگی yani ev kesê han wilo di filmê karton di dora apo dicivin û tên kuştin û apo tenê wilo maye pisîka hevtireh yani biçekî bavêjin eqila ji xwe bipirsin ji xwe pirsin wan pirsê hanê normalî pir hêsan ji xwe bipirsin çi hîşt apo mejiyê apoyê qerase wî hîşt ku li Lübnanê û li Şamê xwe wî biparêze ev zeka wî ya mezin wî hîşt wî biparêze ya hinek kes hebûn wî istixbaratê Sûr jî ne birê min mît nedixwest apo bikuje wê fêm bike wê ku niha apo diparêze mît e apo ne hoşengosê diparêze mît yani mît ne hoşengosê diparêze mît apo diparêze mît cimha diparêze ebas diparêze qereso diparêze ev ê fêm bikin ha ev ê bire wilo qeşartî zelal pêşiya be ji xwe biçek bavêjin eqila û tê mijûl bibin hûn ê bigêjin hin encama